melawai. Saudara, Festival Patung Pasir Internasional ke-22 resmi dibuka di Benteng Peter and Paul, Saint Petersburg, Rusia. Ribuan ton pasir disulap menjadi karya seni bertema mitos, dongeng, dan menarik perhatian warga dan juga wisatawan. Suasana kreatif terasa di kawasan bersejarah ini. Para seniman dari berbagai daerah terlihat menyelesaikan detail patung pasir yang menampilkan tokoh-tokoh mitologi dan cerita rakyat khas Rusia bahkan seluruh dunia. Salah satunya seniman asal Tyumen, Alexander Skaretnov. Ia mengangkat sosok burung mitologi Slavia, Sirin dan Alkonos. Kedua figur ini melambangkan kontras emosi antara kesedihan dan kebahagiaan. Изобразил две птицы, сирен и алконост, мифические, славянские. Их обычно всегда изображают вместе, потому что они контрастные по своим свойствам. Алконост – птица радости, а сирен – птица печали. Это эскиз. Надо сначала продумать схему, чтобы она была четкая, чтобы читались были крупные объекты, сочетание с мелкими, а потом идет разметка уже кучи и обрубовка, общие формы, снятие и уже из этих общих форм мелкие детали. Tak hanya seniman, para pengunjung juga terpesona oleh hasil karya yang dipamerkan. Mereka menilai festival ini memberikan pengalaman visual dan atmosfer yang positif. Эмоции самые положительные и восхищает вот этот труд, вот эта скрупулезность, вот эта художественность мастеров. Ну, это дорогого стоит, поэтому хочется сюда приходить. Mengusung tema The Joy of Creativity, festival ini menggunakan ribuan ton pasir dari wilayah Leningrad. Selain pameran, area bermain anak juga disediakan untuk menambah daya tarik pengunjung. Pameran Festival Patung Pasir dibuka untuk umum mulai 1 Mei hingga 1 September dan menjadi salah satu destinasi seni dan wisata musim panas terkenal di Rusia.